Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthephila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamushaya kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ukulungile-ke laphana-ke ungixhasa-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesendi-ke lemnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhube uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje kufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba okulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke bathi-ke abantu-ke sihamba ne-MK emva kokuba-ke MK laphana-ke ithule-ke ibhriji-ke elisha-ke elakhele-ke umphakathi laphana emva kokuba kube isikhathi eside-ke umphakathi laphana-ke ukhala-ke laphana-ke ulifisa-ke leli bhriji emva ngoba-ke iy'ngane zesikole-ke zihamba kabuhlungu-ke kakhulukazi uma kade-ke lina-ke izulu-ke laphana-ke uma ziya esikoleni-ke. MK-ke laphana-ke ibeke seyivela-ke yathi nje cha anisizolinda kakhulu-ke yalakha-ke libhriji-ke izolo-ke ihambile-ke yavezela-ke umphakathi-ke belivulwa-ke ngokusemthethweni-ke. Kodwa-ke angifuni mina ukuthi kuningi uzwe ngapha nje ngidedela amavidiyo-ke ayo-ke MK laphana-ke iningi iphelele-ke ilivula-ke leli bhriji. Ngicela lapho siwabonile ngama-comment section ushiye umbono wakho uthi wena ucabangani-ke bese wenza okulungileyo ungixhase ucindezeleke ibhathini subscribe khona uzokwazi uqhubeka uthole ezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizobe ngikufakela zona kulona-ke leli khasi-ke leli-ke. Nawo-ke lamavidiyo-ke lawa-ke awathokozele.